Nakabenta banya perkhat halor ke election MP ke Bansalong haga khat kendai terik yong ke parti NPP Nongston Block hapok ke jingalam jong upa Macmillan Bersat MLA Berim ke Nongston mat u block president ke NPP haka arpway terik leber la pelong ya ke jingalang haying sa jong Nongston. Lawan mensyamenta dik spangut kid khat bekinongkit kam ke NPP Nongston banya peliu jingmut nakabenta ban penklanya ke parti kenang baka kertong MP ke kong amprin lingdok kan poi syaka thong jong ke jingjob. Ubak Macmillan Bersat habai keren sikilak patai kubor hadin ke jingalang ulong ke kertong MP jong ke NPP kalong ke beriu ke bestat bat ke besempang. Ketebit bahaban keren bat kalong ke bebit bebiang ban longkum ke MP ha Delhi na ke benta ban keren ni ke jing bat jing don kam jong ke jat ban riu. Rai di bandar kalian di parti NPP tentang Nongston Block atau jingram tu di Macmillan Bersat dalam presiden yang akan di kalian tu di parti NPP nampak tentang Nongston konstitusi nyai akan di kubur berhak seperti bah kepat ia tiba bah tentang Nongston konstitusi bahagian ini penting buat mata ini ai yang katakan jingkasan popular yang parti NPP kejinong kotong jong di madam amparin lendo. Tiga jingalang kejuni ya sim dapat resur. Bangina tersitom, bantuan job ia akan ke kotong. Nama bangina ide ia akan ke kotong kejuni ke balang pemirsa kita makan long kata ke MP jong kini dari hasil cekia kejuni. Kai ke bangi kuat ia akan ke long kumi makan long kumka MP kejuni nama ini tidak sepun bah. Isu jong kacak beri hujung di bahadu mata kira sakut. Kalau nakalian jong ka state government di apas ya di official resolution di hadu mata ampala bagi mereka kita nomor omdon bamuk omdon notisnya kita kisu apa jong parlimen kecil. Di halo katakan nurim nakalian tuni ngikerpat di kita iba lagi kuat ya kacing kelah. Dari ban ai ya kejibisan ya kan ke kertong cakap parti yang berdiri meladakan ni ke kertong sini ke job midon ya kata kajing school camp maka ni ke kertong ke sini kasalah tapi ulong di dua pun ba kajing dawa di bakum kajak berdiri ke dawa matunyo nak minta kajing bit jengbiang kajing bahar jong kani dari nasi banjang dia ke sini di nakalian tunga ngakapat yang baru kino kesan kijungi la kalong haki ni kita kasol le la kalong haki ka magundong bangin ya ai ya ka bot ko chuni mathap ha ka parti MPP ko ba sembol jong ka kalong ka kot nama la ka jinjob jong ka parti MPP kan long ka jinjob chuni pai ba kata ka de apil na kalian tunga ya ki pai ba jong kono son ko sosi ba kumjuru jong ka rikasi barak wai Maskoban ai khudai yiti nokit kam jong ka parti NPP po kanang CDB kanang Nongston Block kabadang mentadang sipang idang det ya ka executive committee jong ka parti kabang isko tenat baro kaki nongelam ki nokit kam na man ki unit apo kanang Nongston Block jong di appoint tak si palat lai spangut ki nokit kam ki nokisan ka parti ki appoint te gani gani ka kini pendu kabadon kam pendu kata nakataban perkhat ya kala wei jong ka than ka dong ka jong ka jala ka jong te nagaleng ka jong ngakwa pan persai hang ni bagai jing thu jong ni jing lang daga singalong bani kren bai haka bai dei bat election MP ka ban long haka khat khandai trik jo bana April mentau snap aja apusau ka ban nagaling jong ka parti NPP hadin bang ya pakhat apo state executive committee jong ka parti yano an pan long kumi candidate nak ta election pat ka wei ka sur ka wei ka jing mot ka parti ka larai ba te tang ikong amprin lang do be MLA minister mata iba bid panong kumi candidate napa kani election MP ka banwan namala ringi pei habarok kiliang larbi pei ya ka jingpule ka kedan larbi pei ya ka experience ya ka jing tip ya jing trekam ila job election asansin kom IMLA napo ka Shillong East nani ka laim kha ka bagi ong menshwa but ide ru I no hikai menshwa ide ru doctorate kamu hakapule ka bukti kamu ya don ka jing sempang ka jing start parni kmilenti balang ba ikong amperin in long MLA yo in long MP yo ngi iban lay sedali but in pensngau ya ki jing ya ki jing don kam ka baga jaj benri ujung ka don kam
nama ngam tharai bagi we gila ban kren anai ko ngam perin im salia shu ban kren ban perskau khmat ka soka India ban ban ka ka buram mi ka jat benri ko jungi ya ka identity ya ka nongrim jo ka jat benri ko jungi ma ba ide ibri ba start ba simpang ba di balak ban kren tengah sengau ban kapa di pajba jo ka nok singkal susi di pajba jo ka district West Castle ke jungi ba haganik election tos ngop ha ngi pen i ya kata ka jinglong siteli ke jungi ban penjob don buram naga district ke jungi ya ikertong juga pipi bat ngak kentur ya soka ke jungi ba ngin penjob bat kan pai khmat kham ke pang ya ke district ke jungi ha ka badai ki ka roi kapa lar pi ong kelenti ki singking ki umbam ke umdi ka koj ka khia ka momod ba ki khmilenti baleng ba kani ka soka ke badon ke jela ke jungi apo ke jingi lam jong presiden barang ba jungi ba pustun ten song ide inong ilam ba sempang ba badi bestat kapan long yang iu bang inong bagani ke jingi election takam dei tang jungi ko ngamperin kadai ke jingi election jo ka parti MPP par ke jingi election nampa ka jing bah jo ni ka thai ka dong ka jingi tengah sengau ba ban panma bu lagi pajba jo ka nong sukan sisi ngapain ba bu ni ka di pajba jo ka district ba ha ka jinglong nong yalam jungi la bandon ke jing dunah ni antai nai ngin nam ya thawi ke bukuita ya ngi yalong bai tang ka we ke so ka we ke jing mot ban penjob dan buram naga district ke jingi nong stoin kambrai pat kamau sulut konstitusi ke jingi bangin penjob pat dalong kam kaduk sai di we pat pa pau sikata ngi penjob pe jing pa Vincent Pala ko tong jo ka parti kongres tadi dia di parti kongres tang bagai ka kam boleh nam ta ka tham ka dong jingi sim le kan ka kam pat simpel ngau ya ke jingi pa ka jaj dulu ke kendo ha parliament tengi ngai skam ba kan long ka sin ka banungkong kan long ka history hagari ka jat benri ko jungi pagadai ka MP kentai ka banengkong ka bandai parliament hagari ka tem ka pamenta bat kan long ka buram nak ta ka thain ka dong jungi te tang tang tin ngai kublai ka pang sai season pat ya ki pajba ju ka nong konstitusi ki pajba jong ki di lightly konstitusi pa apa ko westa sesti ka jungi kublai sibun ni skodon bok ba LG nong si di MDC bala ASEAN jong nong stoy aja kat kendai kat kat sau ni ya trailang bo arti election mentang ya poilang haju pan ngakan mau siapa election ni dan mangitang ka tu kan ingot dari bali ni train nari in rai ni job pan mentang ni train da ka bapau pat ngin ma aktetin pan nginum kan ni ke jingel election ka long jong ni i wei pa i wei na kam ta ka dauba jong ka hagamet ka pa jong ka tai ka dong ku gai si hajan mo